drugari! Ja sam Ivona i vodim vas u svijet igre i mašte. Naša sunca! Zdravo mališani! U današnjoj emisiji slavimo dječju iskrenost, kreativnost i radost života. Kroz igru, smijeh i zanimljive priče podsjetit ćemo se koliko su dječji pogledi na svijet dragocjeni i koliko možemo naučiti od njih. Naša sunca! Dok druga djeca možda biraju lutkice i autiće, ona ponosno uzima svoj doktor set i ozbiljno pristupa svakom zadatku. Jer zna da je njena buduća misija da liječi djecu i širi dobrotu gdje god se pojavi. Ona ima i jasno postavljene prioritete. Na prvom mjestu je ona sama, što je, priznaćemo, vrlo mudro. Pa onda mama i tata koji je prate u stopu i podržavaju njene velike planove. Ali zato kad Partizan počne da igra, tu sve staje. I igračke i doktor set, jer srce kuca samo u crno-bijelom ritmu. Ona navija iz sve glasa i već sada zna da se ljubav prema klubu ne mjeri godinama, nego srcem. Dunja Lučić danas sa nama. Naša sunca! Pa ćao sunce! A kako si ti tako slatka, reci mi, molim te? Mama nije rekla, Ujna kupila kup. Ujna ti je kupila komplet? Aha. A kako se zove Ujna? Ona se zove Nataša. Jel dobra ona, molim te? Ona te lipo sređuje, jel? Ujna ima stila, jel? Bila sam kod mame. Jel? Ja, mnogo si slatka. A koliko imaš godina, reci mi? 4. I jel ideš ti u vrtić? A kako ti se zovu učiteljice? Milica, Vanja i Bija. I kakve su one, molim te? Dobre. Jel imaš tamo drugare? Aha. A ko ti je najbolji? Helena. A zašto ti je Helena baš najbolja? Jer smo se družile. Jel ona dobra drugarica? Jel dijeli se dobrom stvari? A šta si ti sve naučila u vrtiću? Pjesmice. Jel imaš neku omiljenu pjesmicu? Imam. Koju? Jel mogu da čujem? Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestajem tema. Da, ajde još malo. Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo budna. Ja volim kad je iska gospodare sluga. Ja volim kad si tu. Jao, preslatko. A čega se vi najčešće igrate u vrtiću? Majke i bebe. I ko bude mama, a ko beba? Kako se to igra, ta igra? Neko bude, ja i Helena se mijenjamo da budemo bebe i majke. Da, i kad je neko beba, šta radi onda? Onda ide u vrtić, u boks. I šta rade bebe? Bebe plaču ili se smiju ili traže da jedu? Šta rade? Plače. Kako plače beba? Jel znaš? Jel glumiš bebu kao? Nego, šta radiš? Nego kad sam bila mala, uvijek sam bila kod Milice. A sad si velika, jel da? Tako je. A kad si mama, kako se onda mame ponašaju? Kupim bebi iz vrtića nešto. Šta joj kupiš obično? Kupim joj sladoled. Od čega? Jel od jagode? Da, Ili neki čokoladni? od jagode. A jel se igraš ti tih igara iz vrtića i kod kuće? Ili samo u vrtiću? Igram se sa bratom i sa sestrom. Imaš i bate i seku, jel da? Kako se oni zovu? Jovana i Luka. I ko je malo slađi? Jovana i Luka. Oboje su slatki, jel da? Jel voliš ti da se igraš sa njima? A čega se najčešće vi igrate? Da je Luka tata, a Jovana mama i ja beba. Ja, oni su stariji od tebe, jel da? A kako izgledaju? Jel možeš da mi ih opišeš? Kako izgledaju oni? Kosa im je, moj bratu je kosa crna, a sestra mi je bijela. Ima bijelu kosu seka? Ne. Nego? Ne znam. Zaboravila si, ja?
A jel imaš ti neku omiljenu igračku kući ili neki set? Nemam doktor set. Doktor set. A kakav je to set? Šta te tu stigne? Stigne mi slušalice, stigne mi boca Da. i stigne mi tablete. Da. Šta rade to doktori? Oni liče bolesne djece. Bolesnu djecu. Aha. Kako nas oni liče? Šta nam daju? Daju nam da sirup. Sirupić. I šta? Zašto nam daju sirup? Šta može da nas boli kad idemo kod doktora? Stomak, grlo. Jel doktor može sve da izliječi? Da. A šta bi ti voljela da ličiš? Bi voljela da to bude grlo ili stomak ili šta bi liječila ti? Grlo. Grlo, to ti se najviše dopada, ja? I dječici. Jel ti znaš neke organe koje ljudi imaju? Od čega se sastoji tijelo naše? Šta mi sve imamo? Oči. Uši. Da. Šta još imamo? Usta. Nos. I ruke. Rukice i nogice. Jel bi moglo nešto od toga da se liči? Šta radimo mi, reci mi, da bismo bili zdravi, jel znaš? Da pijemo sirup. Pijemo sirup? Ali moramo nešto zdravo da jedemo? Ili da treniramo ili tako nešto? Da treniramo i da jedno zdravo nešto jedemo. Šta nam je to zdravo? Krastavac, paradajz i povrće. Jel ti sve to jedeš? Ja jedem samo krastavac, borovnice i maline i jagode. Divno. Ja, meni su maline omiljene. Jagode? Jel ti više voliš da ličiš plišane igračke ili da ličiš prave ljude? Prave ljude. Ti neko dozvoljava da ga ti ličiš ili pregledaš? Ne, dozvoljava. Jel ti znaš da pregledaš? Kako pregledaju doktori? Pregledaju stomaki i leđa. A kako oni rade? Jel možeš da mi pokažeš? Ajde mene pregledaj ovdje. Ali da pričaš kao prava doktorica. Me pitaš šta mi je i da me poslušaš. Šta ti je? Kašljem malo, doktorice. Kačiješ? Jel možete da me pregledate? Da. Kako to izgleda? Molim te, pokaži mi. Kako je stanje? Dobro. Dobro. Jel moram da pijem nešto? Da. Šta ću biti? Bodik. Šta da pijem? Sirup. Sirupić. Koliko puta dnevno? Jedan noć. Kad bude na noći, jedan sirup. Hoće li doći za neki dan da vi pregledate mene ponovo? Da. Kad ću doći? Presutra. Preksjutra, divno. Hvala vam, izvolite, sjedite. A kako su obučeni doktori, reci mi? Šta oni nose? Ali imaju oni neki kostim, neko odjelce, nešto? Bijelo. Bijelo, jel može biti u nekoj drugoj boji ili oni svi nose bijele mantile? Bijelo, svi. Jel bi ti nosila isto bijelo ili bi bio u nekoj drugoj boji? Nekoj drugoj boji. U kojoj boji bi to bilo? U rozi. Jao, je li to tvoja omiljena boja? A koje boje sve mi imamo? Ljubičaste, plave, roze. Da. To su omiljene. Bijele, crvene. Jel ima neka boja koju ti ne voliš ili koja ti se ne dopada? Plava mi se ne dopada. A zašto? Jer plava, jer moj brat voli crno-bijelu i plavu. A ti rozu i? I ljubičastu. Preslatko. A koga ti najviše voliš? Sebe. Sebe? Jao, ma to je najbolji odgovor. A pošto si rekla da najviše voliš sebe, šta ti kod sebe najviše voliš? Dobra sam. Znači voliš to što si dobra. I šta još? Slatka. Slatka, jao Bože. A šta voliš ti kod mame i tate? Da me maze. Da te maze? Kako bi ti opisala svoju mamu? Da. Mama radi u vrtići. Ja, stvarno? I mama radi sa dječicom? I kakva je mama, molim te? Mama ne radi sa dječicom, nego mama prodaje kamere. Prodaje kamere? Stvarno? Ne kamere, nego kamere. Aha. I kako ona to radi?
Kako mi to možemo kupiti? Kako to izgleda? To izgleda ovako. I čemu to Ko služi? svecti. Su to neki ukrasi ili šta je to? To nisu ukrasi. Nego šta je to? To je bilo. A tata? A Kako bi tata, opisala tatu svog? Šta on radi? on radi, on prodaje kamen i stavlja kamen. Kakav je tata? Tata je dobar. Kako izgleda on? On izgleda kockasti. Kockasto? Nije kockasti. A šta to znači, molim te? Ja najviše volim naš koga. Moju simpatiju. Tvoju simpatiju, ja Bože! A kako se zove tvoje? Vuk. Vuk? A gdje ste se vi upoznali, molim te? Kad smo bili mali. Kad ste bili mali? Koliko mali, molim te? Sad više niste mali? Manji. Da? I gdje si ga ti vidjela pa ti se on dopao? U vrtić. Nije te ljutio nikada? Ne, a kakav je on? Bio ispred mene je bio dobar, prošušan. Imaš li ti simpatiju? Ja? Pa trenutno nemam. Nema. Nemam. Sad sam trenutno bez simpatije. A što? Pa ne znam, gdje ću je naći, šta misliš? Hoću li ja da idem u vrtić da tražim simpatiju? Gdje da nađem simpatiju? Hoćeš mi ti naći simpatiju? Ne? Nego to moram sama. Da. Da, gdje ću naći simpatiju? Ne znam. Ali se družiš ti sa Vukom u vrtiću? Da. Jel vi kažete jedno drugom nešto lijepo? A? Jel vi kažete jedno drugom nešto lijepo? Kao na primjer šta? Volim te, Vuče. Stvarno? A ja te on pita koliko ti mene voliš? Ili dokle? Puno. Koliko je to? Puno. Ja Bože, a kako on izgleda, nisi mi rekla? On izgleda kao sam bila na rođendan. Ja sam kupila neku igru za fudbal. Da? I ja se on iznenadio, ali bio srećan. Šta ti je rekao? Ništa. Ma kako, ništa čovječe. Ali bi ti rekla, na primjer, nekad mami i tati da oni odu u vrtić da vide malo kako je tebi? Jedan dan mi mama provirila, a učiteljica mi je pričala priču, a mama mi je provirala u vrtić. A zamisli da tvoji drugari kažu mami kad odu u vrtić da imaš simpatiju. Da odaju taj. A moja mama zna. Ti si joj rekla? Stvarno? Ti sve pričaš mami i tati? A moj tata isto zna. Jao, i šta su ti rekli? Da mi tata mi je rekao da će ga previti. Jesu li mama i tata strogi ponekad? Da, A šta to znači biti strog? ne daju Ne daju nam. A šta mogu roditelji da nam ne daju? igračku, nešto slatko da nam ne daju. Djeca ne treba da jedu slatko, Da jel da? im, da, a zabrani im nešto kad plaču, kad vrište, onda im zabrani. Jel znaju roditelji nekad tebi da budu dosadni, reci mi? A kada ti oni budu dosadni? Kad se ne igraju sa mnom. Čega ti voliš da se vi igrate? Tata me gnjavi, a mama ništa. A mama me mazi. Ja, preslatko. A ko je šef u kući, reci mi? Ti? Kad tate nema, onda sam ja šef. A kad tata ima, onda je šef on, a kad babe nema, onda je Draško šef. A ko je I kad nema strica, tata je šef. A kad su svi tu, ko je onda glavni? Baba. Papa? Kako se zove baka? Zove se Baba Jija. Baba je opasna. Da. Što ona kaže, to mora da se poštuje, jel da? Kako bi ti... Ostavi to drvo. Ne da baba drvo, jel? A kako izgleda baka? Baka izgleda ovolika, rođena je kosa, ali nema dugu kosu. I šta oblači ona, kako izgleda još? Ona izgleda sa bijelom kosom. Ima bijelu kosu. Jer stariji ljudi imaju bijelu kosu, svi?
Ne svi, nego poneki. A kako to? Pa možda su se tako rodili. Zašto njima pobijali kosa? Jel misliš da će i nama da pobijali? Ne. Ne? Nego će nam zauvijek biti ovakva, jel? Da. A jel treniraš ti nešto, reci mi? Judo. Judo? Ma stvarno, kakav je to sport? Da se borimo. Kako se ti boriš? Što ih bacim. A kako to radiš? Ođem stavi nogu i bacim ih. Aha, jel imate vi neku opremu kad trenirate judo? Jel nosite kimono? Aha. Jel I imate pojas. pojas? A u kojoj boji? U bijeloj kimono je bijeli, a možda kimono da bude plavi. Da, a pojas koje je boje? On može da bude bijele, crvene, žute, crvene. I koji je najbolji? Ne znaš? Ja nemam kimono, nego samo moj brat i moja drugarica i moja sestra. A hoćeš li imati? Da. Tako je, borit ćemo se, trenirat ćemo i onda ćemo dobiti, jel da? A za koga ti navijaš? Za Partizan. Jao, Bože. A kakve su boje Partizana, reci mi? Crno-bijele i bijele. Kako si ti postala navijač Partizana? Jer su mama i tata bili navijači. Kako ljudi navijaju kad je utakmica? Jel možeš da mi pokažeš? Kad bude kraj, oni pjevaju pjesmu. Jel ti znaš neku pjesmu? Da volim crno-bele, ponosno kažem svima. Volim ko slavo ime, vidi mi se samo njima. Na svijetu ništa veće ne može da postoji, nego što je naša ljubav prema crno-beloj boji. Jao, divno, ti znaš cijelu pjesmicu? Da. Jao, divno. A šta ti radiš ako Partizan izgubi? Onda, ako moj brat zaspe kad igra Partizan, on samo pita ko je pobjedio, a mama kaže Partizan. Znači oni uvijek pobjeđuju, jel? Ne, ponekad izgubi Partizan. A šta radimo kad oni izgube? Jel se ljudi tada nerviraju ili šta rade? Nerviraju se. A kako to izgleda, molim te, kad se neko iznervira? Ne znam. Ja ne znam. Ti se ne nerviraš? Da. Jel bi ti voljela da gledaš njihovu utakmicu uživo? A ja kad gledam utakmicu, to meni je dosadna. Stvarno? A zašto? Jer ja ne mogu, a zato što Jel to gledaš ti fudbal ili košarku? košarku. Ona ti se više dopada, jel? A zašto ti bude dopada? A kad sam ja bila, kad su igrali neke iz druge države, a i budućnost, onda sam ja zaspala na tu utakmicu. Nije bilo mnogo koševa, jel? Da. Jel bi ti voljela da ti neko pokloni karte za utakmicu kad igra Partizan? Da gledaš dolje sa terena? Jel bi voljela? Imaš nekog omiljenog igrača? Imam, zove se ne znam kako se sve zovu. Zaboravila si, jel? Ma nema veze. A kad je tebi rođendan? Meni je rođendan... Jel znaš? Pa ili kad bude ljeto ili kad je zima ili kad bude rođendan? Kad je zima. A kako ćeš proslaviti rođendan sad naredni? Ući ću u igronicu, onda ću tam da slavim. Šta sve ima u igronici? Igračke, ima da se tobogan. A hoće li biti neke muzike da igramo malo? Hoće li biti i Vuk pozvan? Hoće. A ja? I ti. A kakva će biti torta? Torta će biti Rumi. Šta je to? To je neka pjevačica. Da, a kakav će biti ukus? Hoće biti čokoladna ili ne? Sa nekim voćkicama? Ne znam, Rumi je ljubičasta kosa. Da, bit će ljubičasta tortica. A ukus nije važan? A šta mi radimo kad nam je rođendan? Jel duvamo tada svjećice? Da. A kad
duvamo svježice, jel onda zamislimo neku želju? Pa šta je tvoja želja? Da mi kupite, kad mi kupe šminku. Šminku? Ja, ti želiš da se šminkaš, jel da? Šta bi ti željela da dobiješ od šminke? Sjenke, maskaru, sjaj. Jel ti znaš kako mi to nanosimo, jel znaš? Da. Gdje nanosimo sjenku? Na oči, Da, sjaj. a sjaj na usta, A puder? a puder na lice. Jao, sve znaš. Jel bi znala ti nekoga da našminkaš? A? Jel bi znala nekoga da našminkaš? I maskara za oči. Jel ti je okej ova moja šminka? Da. Da, hvala ti mnogo. Jel bi ti željela možda da budeš vila Vila, da. i da ostvaruješ želje drugima? Jel bi mogla sve da ostvariš? Da. Jel bi se potrudila? Da. Kako ti zamišljaš da vila izgleda? Bila izgleda, ovdje su je krila, Da, a ovdje je krunica, da, a ovdje su je ruke. da. I šta sve vila može? I vila može, ona ima štapić. Magični štapić. I šta može sa tim da uradi? Da ostvari paricu. Jao, to je zubić vila, jel? Jel dolazila zubić vila kod tebe? Ne, meni nije nijedan ispod zubić. Nije, nijedan. Jao, pa hoće li biti nekih parica? Šta misliš, jel očekuješ nešto? Jel želiš da ispadne neki? Jel želiš da ispadne neki zubić? Da. Jesi ti kad vidjela tu vilu? Ne. Ne? Kad sam gledala crtani Pepu, njoj ispod zubić, tad sam gledala zubić vilu. Da. Zubić bila kao prase bila. Kao Pepa. A živiš li ti u stan? Da. A ja u kuću. Da, jel misliš da je bolje kad neko živi u stanu ili u kući? U stan. A zašto? Jer tamo ima ovaj... Jer imamo komšiju, pored, gore, ispod. Da. Jel da? Sa svih strana. A u kući smo samo mi. Da. Ima majka, sestra, tata, beba i baba i deda. Tako je. Koga ti više voliš, babu ili dedu? Babu i dedu. A nekog malo više? Babu. Babu, jer baba je glavna, jel da? A kakav je deka? Deka je dobar. Jel te sve sluša deka? Šta radiš? Kad sestra moja i ona vrišti, kad je nešto izgubi se, deda je to kupi. A tebi? A ja meni čokoladicu. Jel da deka nekad paricu? A? Jel da deka nekad paricu? Ne? Nije još dava? Ali kad ide na žabljak, taj mi daju pare. A što ti ideš tamo, reci mi? Jer Koga tam imaš na žabljaku? babu i dedu. Kako se oni zovu? Baba Sofija i deda Miloš. I kakvi su oni, molim te? Dobro. Kako ti bude na žabljaku? Kakav je žabljak? Oni mi kupuju samo slatkiše i daju mi pare. Da. I šta ti radiš tamo na žabljaku kad si? Igram se za drugaricama. Zove se drugarica Nina i Lucija. Hoćemo li ih pozdraviti? Kad ćeš ići ponovo na žabljak? Bio sam kad je bio Vaskrs, tad sam išla. To su od moje mame, tata i mama. Znači mama je sa žabljaka, jel da? Divno. A mi u Kosić živimo. Da, a gdje je Kosić? Kosić je u Danigovgrad, Pa šta je ljepše, Danilovgrad ili žabljak? žabljak. Ipak je malo ljepša priroda, jel da? Jel bude hladno tamo, reci mi? Tamo pada snijeg i bude tamo hladno. Da, ali je to slatko jer možemo da se grudvamo i sankamo. Da. Divno. I tamo ima tamo jedno jezero gdje možeš da šetaš i kad dođeš do jezera tamo ima jedan restoran gdje ima tamo sladoled i da naručiš nešto. I ti to tamo voliš, jel da? Jer zimi bude smrznuto to jezero pa možemo da hodamo po njemu. Si je probala nekad? Ne. Sljedeći put kad odeš, kad bude zima, da probaš. Jesam. Ali kad se odledio to jezero, meni je jedna noga upala tu. Jao, ne smijemo, moramo da provjerimo je li to
Dobro, pa onda da hodamo, jel da? Divno. Imamo na kraju ono jedno trik pitanje, znaš? Šta? Jel ti znaš šta je to političar? Hajde, šta misliš da bi to moglo da bude? Leči pse, mačke, ne ljude. Konje. Pa dobro, nije to loše. Hvala ti mnogo, da ti je bilo lijepo. Hoćeš doći ponovo? Mogu da dobijem zagrljajčić, jedan veliki, veliki, veliki. Ako mislite da je crtanje samo hobi, pa kod nje je to ozbiljan biznis. Danas crta, sjutra slika, prekosjutra reže, lijepi i pravi umjetnička djela. Ukratko, ako vam nestanu makaze i ljepilo, znate gdje su. 3 puta nedjeljno ide na trening, a u napredniju grupu je prešla brzinom svjetlosti. Pa se treneri već lagano pitaju ko tu koga trenira. Što se tiče karaktera, tu nema dileme. Britka na jeziku, bez pardona, tvrdoglava kao rijetko ko. I kad ona nešto zamisli, to je završena priča. Posebno mjesto u njenom srcu ima Novi Sad. Jer odlazak kod mamine porodice znači sloboda, igra, dvorište i društvo vršnjaka. Mija Miller nam stiže. Pa dobar dan, gospođice. Dobar dan. Kako si, reci mi? Super. Hoćeš ti, molim te, da ispričaš našim drugarima kako si se ti predomislila oko gostovanja u emisiji? Pa, kad sam vidjela svoju sestru na televiziji, ja sam obećala mami da ću stvarno ići i otišla. I stvarno si tu? Ko će biti bolji, ti ili Seka? Ja. Šta ti se dopalo kad je bila tvoja Seka na televiziji? Pošto lepo priča i tako to. Je li ti bilo zanimljivo? Da. A reci Pa mi, je sam li... obećala mami da ću doći tamo. Da, preslatko. A reci mi, je li Seka Mija kreativna isto kao Hanči i voli da crta? Da. Jel voliš da crtaš ti? A šta najviše voliš? Najviše volim da seckam i da crtam, ono mama mi štampa pa seckam i crtam. Da. Kako izgleda jedna tvoja savršena slika? Šta bude na njoj? Pa ja tu crtam, ono, ja biram i onda mi onda i štampa, ja to bojim. Da, šta ti voliš da bude tu, molim te? Ja crtaš ljude ili sunce, park? Pa park, porodicu i tako da, ljubav. A šta je ljubav, reci mi? Pa ljubav je kad se grli i kad se ljubi i kad se... Kad grlimo i ljubimo, koga je ljubav? Pa mamu i tatu. Da, Seku. I sve. A komšiju? Ne. Ako grlimo komšiju, šta je onda to? Pa ljubav. Pa ljubav. A kako ti smisliš, molim te, šta ćeš crtati? Pa onda ja smišljam u glavi. Da. A je li ti lakše da crtaš ili da bojiš? Da bojim. A zašto? Pa zato što ja loše crtam, ali ponekad se malo pošalam, zato što nisam dobro nacrtala, pa pošalam i bacim, uzmem drugi i opet pogrešim i onda odustanem. Jel moramo polako da crtamo da bi to ispalo dobro? Da. Evo ja kao crtam i pogrešim i onda nastavim. Da, ako ti ne ispadne kako treba, šta onda radimo? Jel zgužvaš taj papir ili šta? Ili pokušavaš da ispraviš? Da pokušavam ispravim, pa onda zgužvam ako ne uspem. A zašto? Jel se ti to brzo iznerviraš ili naljutiš? Da, zato što kad crtam onda pošalam i bacim. Šta tebe najbrže naljuti? Kad me Hana iznervira. A što te ona nervira? Pa zato što glupila se, kaže da sam loša sestra i onda me to jako naljuti. Jao, zašto ona to kaže? Pa ja prvo nju iznerviram, pa ona mene najviše. A šta ti uradiš, molim te, pa ti ona to kaže? Pa ja jedem ispred nje, ona kaže tuži babo. A šta je tuži baba? Pa tuži baba je kad neko stalno kaže mami šta je uradio i kad je dečak ili devojčica. Jel ti to radiš? Si ti stvarno tuži baba? Ponekad. A kad kažeš, a kad ne? Pa kažem
kad me nerviraju, kažem kad me nerviraju, a ne kažem kad me nerviraju, to je tako. A šta tebe može da iznervira? Pa, ili da me neko gurne, da me neko udari ili tako. Kako izgleda kad si ti ljuta? Strašno, je? Da, A kako se strašno. smiriš, molim te? Dunem i izdahnem. I onda se smirim i opuštim. Aha. Kako to izgleda? Pokaži mi, molim te. I onda se opuštim. I nastavim. Je li izbrojimo do 10, na primjer, ili kako? Šta radimo? Pa, ja samo udahnem, izdahnem i opuštim. I odmah te prođe? Da. A jel brzo oprostiš nekome? Pa ne. I ne baš, jel da? Pa ne baš. A što mora da se desi da bi ti nekome oprostila? Pa mora da se desi da mi više to ne radi, da ja budem srećna. Jel mora nešto da kaže? Da. Šta mora da kaže? Mora da kaže da više neće da radi to i da će mi oprostiti. Eto. Ili Hani. A ko te najviše nervira od svih ljudi na planeti? Pa Hana i moja jedna drugarica. Oni me samo nerviraju. Samo? A zašto te drugarica nervira, molim te? Hana mi nije drugarica. Pa dobro, Hanči, znam te, to si mi već ispričala, kako Pa da. to ide. A zašto drugarica? Pa zato što kad ja iznerviram... Što mi je kapnulo? Kiša počela da pada. Zato što ja je uštipnem, ona mene jako uštipne. Ja ne znam, ja sam je ovako samo. A ti si Ona samo mene- malo to, jel da? Da, ona mene ovako. Strašno. A zašto si ti nju štipnula tako malo? Pa zato što ona mene prvo iznervirala, pa onda ja nju. A šta je uradila pa si ti odlučila da je malo štipneš? Pa mi se posvađamo drugarice sve i onda se tako sve posvađamo. Ali onda se i pomirite, jel da? Pa da. Pa ponekad smo ljute, ponekad nismo, uglavnom sve je to super, jel da? A reci mi, jel voliš ti pravila? Pa onako. Čemu pravila služe? Da budeš dobar i da budeš pristojan ako ti neko nešto kaže. Da budeš pristojan. A jel mi moramo uvijek da poštujemo pravila? Pa ne baš. A kako to? Pa može, ali neki bezoblazni ne poštuju, neki dobri poštuju. A ako ne poštujemo ta pravila, šta onda slijedi? Kazna. Kazna, tako je. Kakva može biti kazna? Pa da ti se uzme telefon i tablet da se više ne gleda ili da ne izlaziš iz kuće. To samo može da bude kazna. Ili da ne izlaziš iz sobe. A ko postavlja ta pravila? Pa mama i tata ili učiteljice i tako da. Ko je glavni u tvojoj kući? Mama. A ne znam baš, možda tata ili mama. Pa šta ti misliš? Pa tata, jer on je uvidnik. A ko je to odlučio? Zašto nisi, na primjer, ti glavna? Pa zato što sam dete. Jel misliš da odrasli bolje znaju nego djeca? Stvari. Nego? Nego ja znam da djeca bolje misle nego roditelji. Zato što su djeca dobra nego roditelji. Roditelji samo djecu malo potabulaju. Ali samo kad su bezobrazne. A šta to djeca bolje znaju, reci mi? Hajde da nas naučiš nešto danas. Pa, s obzirom da su djeca jako pametna, Da. znaju puno pjesmica i puno priča. Da to tako djeca moraju da budu glavna. Da. A u mojoj kući tata ili mama su glavni, ne znam zašto. Da. Djeca nisu glavna. O, je li to problem kad djeca nisu glavna? Pa da, A misliš da malo, bi bilo malo. bolje da si ti glavna u kući? Da, Kakva bi bilo bila bi pravila? bolje. Da, a kakva bi bila pravila da si ti glavna u kući? Pa da bude svi mirni i da bude tišina svaki put. Kako bi ti to postigla? Da Hanči i mala Seka ne pričaju.
Ja bi da roditelji budu tihi, a djeca da me pričaju. Djeca da rade što oni žele, jel da? Da. Pa šta biste I- vas tri radile? Pa ja bi voljela da imam sluge u kući. Šta bi Ali- one morale da rade? Ali to mi je samo san. Dobro, ispričaj mi kakav je taj san. Šta bi te sluge morale da rade? Pa da mi presvače bebu, da usizavaju kuću, da čiste kuću, tako to. Pa hoćeš Da li kuvaju, naravno. Hoćemo li ih naći negdje? Šta misliš? Pa to je samo, sluge su samo kod kraljice i princezu, to nije stvarno. Pa si ti kraljica? Pa ne, nemam krunu. Ali želiš da budeš kraljica, jel da? Da, Jel se to može desiti da nekad? narađivam. A ako nađemo neki magični štapić? Mogu da se samu sebe pretvorim u kraljicu. Samo da kažem, hoću da budem kraljica, ablakadabla, stvori se žaba. A u šta bi mene pretvorila? U kraljicu. Isto u kraljicu, jel da? Pa svi da uživamo. Da. Da radimo što hoćemo. I da na zemlji pretvorim 100 sluga sa 100 ljudi. Šta ti voliš kod svoje mame? Pa volim da je grlim, da je ljubim, da se igram s njom. U jednoj iglici se ja i ona jako igramo i ja je razbivam u toj iglici. A koja je to igrica? Pa onda imaš kao dve iste i moraš da pronađeš te iste kartice. Zapamtiš, ja? Da, moram Igra memorije, ja? plomešaš, onda poređaš naopačke da se ne vidi slika i moraš da pronađeš istu karticu. Ako pronađeš dobiješ 1 poen. To, preslatko. Ko ima više istih kartica, on je pobedio. I ti uvijek pobjediš. Da, naravno. A šta voliš kod tate? Kod tate volim, pa ne znam, ništa kod tate. Stvarno? A zašto? Pa zato što on je dečak. Dečak. A kakvi su dječaci? Puno malo dosadni. Pa malo dosadni. Pa jeste, potpuno se slažem sa tobom. Kako da ih mi naučimo da ne budu dosadni? Lekcijom. Kako ćemo Da ih budu dobri i da budu tihi, jer učiteljicama treba tišina. A kako da budu zabavni? Pa da se igraju s devojčicama. Da malo slušaju djevojčice, jel da? Da, malo da slušaju. No, divan ti je taj savjet. Kako izgleda jedan savršen dan sa porodicom? Pa predivan. O kako? Šta bi ti voljela da vi radite da bi dan bio savršen? Pa da idemo negdje da šetamo i da jedemo sladoled, da idemo na put i tako to. Jel cijela tvoja porodica živi u Podgorici? Da. Evo, Samo je moja mama živjela negdje drugdje pa se preselila. A gdje živi njena porodica? U Novi Sad, tamo daleko. Da, daleko, jel da? Da. Koga ti sve imaš tamo? Babu i dedu i 2 sestre i 1 brata. Da, jel ti tamo lijepo? Da, Jel voliš da ideš tamo? da. A zašto voliš? Pa zato što tamo ima puno drugara, tamo ima moje sestre i tako da. Kako se zovu taj seka i brat? Jedna seka se zove Peca, druga seka se zove Nađa, a brat se zove... Zaboravila sam. Ko ti je od njih najzabavniji? Sestre. Seke, jel da? Čega se igrate tamo? Jel imate neko veliko dvorište ili nešto? Pa imamo veliko dvorište, kad padne sneg sve uništi. A kako, molim te? Pa zato što sneg pada na travu i onda je tako loše. Ali ja sam uništila Sneško Belića koji su se oni jako trudili. A kako si ti to uradila? Pa zašto oni mene ponekad nerviraju i zato tako. Jel se ti to brzo naljutiš? Pa da. Hoćemo li ih pozdraviti danas ako nas oni budu gledali? Da. Veliki pozdrav za Novi Sad. Da. Jel dolaze oni nekad kod tebe? Pa samo su jednom došli. Tamo imam i 2 tetke. Jel vodiš ti njih na more nekad? Ne. Ne vodiš? Pa ja ne znam da vozim.
Ali samo tata zna da vozi. To je tačno. No, i voliš ti da ideš na more? Da, obožavam, znači, obožavam da plivam. A zašto ti toliko voliš more? Jel voliš da se kupaš? Da, da me niko ne dosađiva. Da, a kad mi idemo na more? Pa, kad bude leto. Tako je. I šta se nosimo kad idemo na plažu? Kupaći, sa igranje, mišiće, šlauf. Tako. to. Jel voliš ti više sunce ili more? More. Aha, zbog čega? Pa zašto mogu da plivam ovako, a ne Si ovako? naučila da plivaš? Da. A samo sa mišićima. A ko te naučio da plivaš? Samo sebe. Sama? Samo sebe. I kako plivaš, molim te? Pa ovako. Da, polako, jel da? Da. A nogicama? Kako radimo Ovako. nogicama? Tako. A ako Kao ronimo? ribice. Kako radimo? Ali ja ne umem da ronim. Ne, a zašto? Pa zašto još nisam naučila? Mora da me nauči neko, pogotovo Hana. Zato što Hana umije, a ja ne umijem. Pa hoćeš li naučiti tako. ove godine? Pa da. Ako budemo išli na more, ne znam. Ili na bazen ili na more. Jel misliš da moramo da treniramo nešto prije nego pođemo na more da bismo bolje plivali? Da. Pa jel ti to treniraš da. nešto? Pa treniram ono u Smart Gym i to. U Smart Gym, Da. šta pričaš? O, šta radiš ti tamo na treningu? Pa treneri nam daju poligon, oni nam objašnjavaju i mi počinjemo. Jesi li ti osnovna ili neka naprednija grupa? Pa neka treniram sa mojom grupom, neka sa Haninom grupom. A šta znači ako si u naprednijoj grupi? To znači da sam ja bolja i da uvek mogu da budem bolja. Tako je. I koliko dugo mi treba da treniramo da bismo prešli u napredniju grupu? Puno, baš puno. Pa koliko dugo ti već treniraš? Pa nekih 10 meseci Jel imaš mišiće? imam. Pokaži mi da vidim. Male mišiće. Koje vježbe su ti omiljene? Pa kad preskačem, kad se negde plovlačim. Jel ti nekad bilo teško da si htjela da odustaneš? Ne, Ne, nikada. nikada. Ti nikada ne odustaješ. A šta te natjera da nastaviš kad ti je teško? Samu sebe nateram da završim cijeli poligon i kad oni kažu sedite na kupu, ja sednem. Da malo odmoriš, jel da? Da, mam da odmorim svoje tijelo. Jao, čovječe, kako mi odmaramo svoje tijelo? Kao dama. Kao dame, jel da? Kako Kao sjede dame. dame? Kako se dame ponašaju? A kako Pristojno. govore? Pa pristojno. Da, tako se i oblače, jel da? Da, Ma, ovako divno. kao princeza i i šminkaju se. Jel se šminkaju mnogo ili malo? Malo, ono, tako, A ti znaš šta znači biti srećan? da. Šta to znači? To znači da mogu da budem nasmijena i to. A jel sreća traje ili ona dolazi i odlazi? Pa dolazi i odlazi. A kako to? Pa kad si tužan, odlazi, a kad si srećan, dolazi. Jo, divno. A kako mi znamo da smo srećni? Pa po osmehu, Šta je važno da imamo da bismo bili srećni? pa ljubav i to. Od koga ljubav? Od Kako nama mame i neko- tate. Da. Kako nama neko pokazuje ljubav? Da je ljubav stvarna i da možemo da budemo uvek svi zajedno. Da, ja bi ti voljela da vrijeme može da stane. Da. Da zauvijek budeš tako mala djevojčica. Ne. Želim da budem visoka. Da, zašto? Pa zato što jedva čekam da porastem kao ti. Kao ja? Da. Šta ćeš raditi kad porasteš? Pa da budem ili umjetnica, ili šminkalka, ili frizerka, za to sve. Da, sve to želiš.
ili da budem youtuber, kad to niko ne zna. Ali, tako. Više želiš da odrasteš, jel da? Da, više. Jel misliš da je važnija prošlost, sadašnjost ili budućnost? Budućnost. A zbog čega? Pa zato što budućnost odjačava djecu i Gdje ti misliš da je najljepše? Je li u ovom sadašnjem trenutku ili tamo nekad će biti još ljepše? u sadašnjem trenutku. Kako treba da živimo svakog dana? Tako, trebamo da budemo srećni i jaki i zdravi. Tako je. I kako ćemo to postići? Pa to ćemo da budemo srećni i da ćemo biti dobri, da pomožemo drugim ljudima ako im nešto treba. Tako je. Jel to rade drugari? Da, Da svi drugari pomažu jedni drugima. A je li imaš ti najboljeg drugara? da. Kako se zove? Simon, imam najbolju drugaricu. Da, kako se zove? Ksenija. Ksenija, I ko ti je malo bolji? Pa Ksenija, malo bolji. Da se vi lijepo slažete i družite? Da. Imam još dve najbolje prijateljice. Jedna se zove Ajša, druga Nađa. Tako mi se mešamo. Jel ti znaš neku pjesmicu? Znam. Koju, molim te, želim da čujem? Pa mogu Koju god želiš. od jabuka su slatka. Jabuka su slatka, dajem se na znanje. Lumena i fina, puna vitamina. Mogu biti crvena, zelena i žuta, svako bi me pojeo i po više puta. Ma da, pristaje ti ta pjesmica, ali znaš? Da ona me uživa. Ali imam još jednu pjesmicu koja me opet uživa. Uživaš u tim pjesmicama. Da, koja je to, molim te? Pa i Leptiriću Šareniću. Dođi meni. Ama. Evo, imam. Lepu ružu pomiriši samo. Ja bih došao. Ak se bojim, kad me igla kleti, Stisnut ćeš me. probošćeš me, onda s Bogom svete. Imamo na kraju ono jedno trik pitanje, znaš? Jel ti znaš šta je to političar? Pa možda umetnik. Jel ti bilo lijepo danas ovdje, molim te? Da, Ili bi željela ti meni nešto sama da ispričaš ili pitaš ili kažeš? pa da ti kažem. Šta želiš da ti kažeš? Pa želim da ti kažem da mi je bilo jako zabavno Da. i da mi je bilo jako dobro jer tako je bilo dobro. Nisi se pokajala što si došla, jel da? Ne. Hvala ti mnogo što si bila. Jel mogu da dobijem jedan veliki zagrljaj? Da. Jel bi nekoga pozdravila možda? Ja, hvala. Da. Koga želiš da pozdraviš? Pa Hanu. Hanu, hoćemo poslati jedan poljubac Hančici. Da. A bebi? Da. I bebi, jel može? Ajde jedan poljubac. Dva poljubca. Da. Jedan za Hanu, jedan Za Saru. Tako je, šaljemo dva. Jedan od mene, jedan od tebe. Dragi mali i veliki gledalci, nadam se da ste uživali, smijali se i zajedno sa nama otkrili koliko dječji svijet može biti čaroban, iskren i pun iznenađenja. Vidimo se sljedeće nedjelje. Hej drugari, ja sam Ivona i vodim vas u svijet igre i mašte.